Namakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko ingabo z'u Burundi nyuma yuko zari zimaze igihe kinini cyane zarahawe itegeko rikomeye cyane na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye wo kuza hafi n'umupaka w'u Rwanda, kandi bikagaragara neza ko banahazanye n'intwaro zigiye zitandukanye. Hibutsa neza ko ubu imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda yose ifunze. Ibi rero byagiye bigaragara igihe gitandukanye, ndetse aho byagaragara neza ko Burundi bwamaze gushyira intwaro ziremereye cyane hafi n'umupaka w'u Rwanda, ndetse hagiye hahwihwiswa amagambo, ndetse n'amakuru byaje kurangira baye ukuri ko Burundi bwagiye bupanga umupango wo gutera u Rwanda. Ibi byagiye bisangamo n'abakuru b'ibihugu bagiye bahamagara General Evariste Ndayishimiye bamubwira neza ko niba ibyo bari kumva ari byo koko ashobora kuba agiye kwikururiraho amakara yaka, kandi benshi bakemeza neza ko ibi yabaga yabitegetswe n'igihugu cy'Ububirigi. Kugeza kuri ubu ngubu noneho ntago byoroshye. Abasirikare b'u Burundi bari hafi n'imipaka ndetse barahazanye intwaro zikomeye cyane bamaze kuburirwa irengero. Bamwe bati aba basirikare bashimuswe. Ese bashimuswe nande? Ibi nibyo ngiye kukubwira. Abandi bati aba basirikare baturutse igisirikare. Ese baturukeye he? Ibi nibyo ngiye gusesengura ukumva byinshi cyane ku bijyanye nibura cyangwa se itorongera ry'aba basirikare benshi cyane bari bafite intwaro hafi n'umupaka nk'uko bigenda bitangazwa. Ni ibintu bitunguranye ndetse byateje igikuba gikomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ni inkuru kandi zikomeje kugenda zandikwa mu binyamakuru turabyandikira ku butaka bw'u Burundi zemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi nyuma yo kwirukana umwe mu basuriye tuna cyangwa se second lieutenant amuziza kuba ari umwe ngo mu batarubatse ikiraro cy'inkwavu, nk'uko byagiye bigaragara mu binyamakuru bikomeye cyane. Abasirikare bakuru bamaze kurakara bavuga neza ko nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi abateza urubwa, ndetse ku rwego mpuzamahanga bafatwa nk'injiji. Ibi rero byatumye uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bamurakarira cyane, aho bayoborana by'umwihariko inzego za gisirikare bamaze kumwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, aho ari ukwandagaza inzego za gisirikare zifata nk'izidafite agaciro ndetse akazisebya ku bintu by'amaherere. Ibi nabyo ni ibintu bikomeye cyane ndabikubwira, ndetse uraza gusobanukirwa byinshi cyane n'ibyo uyu mugabo ushinjwa ngo kurigisa amafaranga yo kubaka ibiraro by'inkwavu. Uyu second lieutenant, uyu musirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi wamaze no kwirukanwa kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi ku butaka bwa Kongo, Rwanda n'u Burundi, ariko kandi turibanda no mu mituriko mu mirwano, aho mu 23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kwesurana hariya ku butaka bwa Kongo, ariko kandi na twirwaneho ndetse na FARDC ndetse n'izi ngabo zakomeje kugenda zigaragara zijujubya abaturage. Ubwo ndavuga wazarendo zose zikomeje kugenda zikubitirwa muri ibi bice. Ni ikaze rero nkubwire byinshi cyane muri izi nkuru zigezweho aka kanya. Namakuru asobanura byinshi cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kudekarara ko hari abasirikare benshi cyane baburiwe irengero. Benshi bakibaza uko byagenze. Biravuga neza ko hari abasirikare benshi cyane bari barashyizwe hafi n'imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi. Aba kandi byagiye bigaragara ko bahashyize ndetse n'intwaro ziremereye nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi ntabwo ari ibintu byari bihishe, kuko byagaragarira buri wese ku Burundi hafi n'imipaka kandi nafunze bamaze kuhashyira ingabo, umutekano wakajijwe. Ibi rero bigahuzwa nuko benshi bari bamaze igihe bavuga neza ko u Burundi bwagiye businya kuzatera u Rwanda. Byanivugiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yarari mu mbwirwaruhame hariya ku butaka bw'u Burundi, avuga neza ko nawe azaca mu Kirundo ngo akambuka agera mu Bugesera ngo atera u Rwanda kugera i Kigali ngo bitazamugora. Ibi yabivugaga, nyamara benshi bakabifata nka burage. Haje kuvumburwa ukuri ko igihugu cy'Ububirigi aricyo cyamushukaga, ndetse byaje kurangira bidakunze. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi umugambi yarawuhinduye, ndetse aza kugaragaza neza ko ibi ngibi asa naho yabivuze atabitekerejeho nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'ibihugu bibanyi by'u Burundi, harimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na William Ruto w'igihugu cya Kenya, bose mu bihe bitandukanye ariko byegeranye
bahamagaye perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibyo ari gupanga nabigerageza byonyine azisanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura kandi ko bazamubona yambuka umupaka ari guhungira mu gihugu cya Tanzania. Ibi rero benshi bamubwiye neza ko Ububirigi buri kumushuka dore ko yari yamaze no kubusaba ngo zimwe mu ntwaro zigezeho zirimo amadrone ndetse n'ibitero nizo gukoresha ibitero byo ku butaka. Ibi rero byose ngo hari ibyo bari batangiye kumuha nubwo byaje kurangira bitwitswe ndetse bigashya bigakongoka. Ibi si byo ngiye kwinjiramo twarabibabwiye. Kuri ubu rero ibura ry'abasirikare niryo rikomeye cyane nyuma y'uko bari barashyizwe ku mipaka byateganywaga neza ko bashobora kwifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo kurinda umupaka, ndetse benshi bavugaga neza ko aribo bashobora kuzambuka uyu mupaka, ariko ntabwo higeze hagaragara ibimenyetso simusiga. Kuri ubu rero biravugwa neza ko bamaze kuburirwa irengero ku buryo benshi bemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari mu kangaratete. Aba basirikare ntabwo biramenyekana niba bashimuswe koko nkuko bamwe bagiye babivuga, kuko ntibashobora gushimutwa nk'abana ngo haze kuba hatumvikana n'ibiturika biremereye cyane. Abandi bemeza neza ko abasirikare bamaze gutoroka iki gisoda cy'u Burundi bidasubirwaho, bamaze kwerekeza mu ishyamba rya Kibira aho bamaze kwiyunga kuri Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iyi Red Tabara kandi ni bamwe mu bahoze mu gisirikare ndetse n'abaturage birukanwe kuri ubu butaka nyuma ya kudeta yari imaze gupfuba ku butaka bw'u Burundi, bakaba barangiwe kugarukana perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero byakomeje guteza igitutu perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko abasirikare benshi cyane bamaze kuba basohoka muri iki gisirikare. Ibikomeje kugenda byibazwaho na benshi basobanura neza ko Tshisekedi ariwe wakomeje kumushuka, none abasirikare batangiye kumuhinduka bakabyitirira kubashimuta, nyamara bamaze kumuyoba bagatoroka iki gisirikare mu buryo budasubirwaho. Igitutu gikomeye cyane cyatangiye. Ibi rero byahise bikubitaniraho n'indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwirukana second Lieutenant, umusirikare ukomeye cyane Suretona, amuziza kuba ngo atarujuje ibiraro by'inkwavu yari yamusabye kubaka mu mushinga ukomeye cyane ngo korora inkwavu wari waramaze gupangwa ndetse ugashorwamo amafaranga menshi cyane na leta y'u Burundi. Nyamara uyu musirikare ngo wari ubikuriye hakaza kugaragara neza ko hari ibyo atakurikiranye. N'amashusho yamaze gusirikira ku mbuga nkoranyambaga perezida w'igihugu cy'u Burundi yerekana neza ko uyu mugabo asa naho atubahirije ibyo yamubwiye, ndetse aho hagaragaye uyu perezida w'u Burundi atongana cyane asa n'ubwira amagambo menshi cyane uyu mugabo, ndetse icyaje gutuma yita anamwirukana mu gisirikare byabaje abasirikare benshi cyane bongeye kwerekana neza ko perezida w'igihugu cyabo abafata nk'indiji, abafata nk'abadafite agaciro nyuma y'uko yabafashe umwanzuro wo kwirukana uyu musirikare ukomeye cyane ufite ipeti ry'inyenyeri ndetse akaba n'umwofisiye. Uyu kandi akaba yamaze kwirukanwa ngo bitewe n'inkwavu. Ibyo abasirikare benshi cyane bavuga neza ko ari ukubatesha agaciro ndetse no kugaragaza urwego rw'igisirikare cy'u Burundi nkaho ari abantu baciriritse cyane. Ibi rero byakomeje gushyira n'igitutu gikomeye cyane kuri nyene cyubahiro nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi muri ibi bikorwa byose akomeje kugenda apanga. Mbibutsa ko ari guteganya kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Iminsi yanamujyanye ariko benshi basa naho batari kumucira akaruru urutega. Amakuru agezweho akomeye cyane yongeye kugaragaza abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri bari kurira batakamba basaba mama 23 kubakiriramo imbabazi ndetse bitewe n'uko bari bamaze gucakirirwa ku rugamba. N'amashusho yateye benshi cyane emotion no kwibaza ku kijyanye n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda boherezwa mu mirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu haragaragara abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko bakomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bya Minembwe bagerageza kurimbura abanyamurenge, bakabikora umunsi ku munsi barekura amakompura n'amarokete biremereye cyane ndetse n'urusasu ruvuza ubuhuha, aho drone zikomeza kugenda zibasira ibi bice. Aba kandi bagafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu rero benshi batangiye guca ya migani ngo na nyina wunda byara umuhungu. Aba bongeye gucakirwa na mama 23 nyuma y'uko yaje kuba yatabara nk'uko bitangazwa. N'amakuru avuga neza ko mama 23 yafasha abasirikare b'abarundi ndetse yabafashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane, maze baza kurenga ibice bisanzwe bikontororwa n'izi ngabo zabo, kuko bari bazi ko mama 23 nyuma yo kuva muri ibicu udashobora kongera kuyibona hafi aho, nyamara ntibyabahiriye. Ibi rero byatumye mama 23 ifata abasirikare b'u Burundi bari bapfukamye nk'uko byagaragaye, ndetse intwaro zabo bamaze kuzirambika hasi ndetse bamanitse amaboko. Bisa nkaho bahisemo guhitamo inzira yo kumanika amaboko kuko babonaga ko bugarijwe. Mu gahinda kenshi basobanuye
yasobanuye byinshi cyane ku bijyanye n'uko boherezwa muri aka kazi ko kuza kurwana ku butaka bwa leta ya Kongo, ndetse bahishura byinshi cyane mu mipangu baba bahawe iri gupangwa na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi nibyo ngiye kukunyuriramo, uraza kumva byinshi cyane mu mabanga ari imbere yamaze kumenywa n'aba basirikare, ndetse urumva amagambo y'agahinda gakomeye cyane bakomeje kugenda bavuga basa n'abasaba 23 imbabazi. Nyamara 23 yababwiye neza ko atari bonyine, ifite n'abandi bakubye inshuro 100 abangaba bafashwe uyu munsi. Ni ibintu biteye ubwoba, ndetse benshi bakomeje kuvuga neza ko 23 iri kubanyuzaho akanyafu gakomeye cyane muri iyi minsi, wenda byagabanya igitutu ku banyamurenge bakomeje kurimburwa bakigaragambya amahanga yose, nyamara bikaba iby'ubusa. Ibi ndaje mbikubwire, ndanakubwira nanone igikomeye cyane cyongeye kuba i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Kongo. I Kinshasa hongeye kubera inama y'igitaraganya etat-major, aho bivugwa neza ko Tshisekedi nawe batangiye kumugera amajanja. Hari abatifuza ko yahindura itegeko nshinga, ibi ndabikubwira, ndetse bashaka kuba bamutembagaza cyangwa se bamuhirika ku butegetsi nyuma y'uko baba bagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Tshisekedi kandi afite amanyanga menshi, aho ashaka ko amatora atazaba yitwaje ko intambara ngo iri mu gihugu cye, nyamara mu by'ukuri benshi bemeza ko ari urwitwazo, kuko ibice biri kuberamo intambara n'ubundi ajya gutorwa yari irimo. Ndakubwira neza ko rero ngiye kugezaho izi nkuru. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru igaragaza abasirikare b'u Burundi mu gahinda gakomeye cyane bafatiwe ku rugamba na 23 bongeye gutakamba. Aba basirikare kandi basobanuye neza ko bo kuza kuri ubutaka bwa Kongo atari imipangu, kuko bavuga ko boherejwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka oda batagombaga kuba bahakana. Mu magambo akomeye cyane yuje amarangamutima menshi, abasirikare bafashwe na 23 aba n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari bakomeje kugaba ibitero mikenke ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije mu bice by'abanyamurenge, ndetse bakomeza kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo za MRDP twirwana haya madubu arwana ku banyamurenge. Mu gahinda kenshi n'ikiniga bagize bati, twebwe twaje kuri ubu butaka ariko twaje tutari umutwe w'iterabwoba. Ati twaje mu buryo twoherejwe n'igihugu cyacu, kandi mu gisirikare ntawe usuzugura inshingano, naho bakohereza mu kuzimu wajyayo. Twisanze muri iyi ntambara tubona iturenze n'ubushobozi, ariko nta mahitamo twari dufite. None birangiye bitagenze neza, turafashwe. Tuzi neza ko atari natwe twenyine twafatiwe muri uru rugamba, ariko na bagenzi bacu baguye kuri uru rugamba bari abantu. Ntacyo kurenzaho dufite, gusa turasaba imbabazi tubabwira neza ko natwe twisanze hano, nyamara ku mpamvu tutazi. Umugambi wacu wari uwo kuba twagerageza kurasa 23 aribo mwebwe, kandi twarabikoze nubwo mutatworoheye. Umugambi ugezweho kwa rukurimbura abanyaminembwe, ndetse hariya hakaba ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ahazakorerwa imyitozo y'ingabo zitandukanye ziri gushingwa. Ibi kandi twagiye tubibwirwa umunsi ku munsi, gusa ntabwo bitugendekeye neza. Murakoze. N'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abasirikare b'Abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho byatangajwe neza ko bamaze kugenda bavuga bimwe mu mabanga akomeye cyane ya Tshisekedi ndetse na General Neva, nyuma y'uko imirwano hagati ya 23 n'Abarundi yagiye iba mu bice bitandukanye, maze bikaza kubagora kugira ngo be batsimbura 23 mu bice byayo ngo baze kuba bashimaho. Kuri ubu rero igisa nkaho ari ukuri kwamaze kujya hanze, nyuma y'uko 23 yagiye ibatsinda mu bice bitandukanye, bikaza kurangira bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bahaguruka mu bice 23 nyine kubera igitutu ndetse no kubariza ibiganiro by'amahoro, bakarekura bimwe mu bice. Abarundi bahise bishima, bumva neza ko urugamba rugiye kora ndetse ibintu bisa naho birangiye, nyamara ntabwo ariko byabagendekeye muri rusange. Nta makuru agaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi ibyo bahuye nabyo batari babyiteze, kuko bumvaga neza ko 23 idashobora kugaragara hano ngo ize kubacanaho umuriro, kugeza ubwo aho bari bagoteye bafashe umwanzuro wo kumanika amaboko bamwe muri bo. Ibintu rero byagaragaye nkaho ari igisebo ku ngabo z'u Burundi. Aba rero 23 ntabwo turamenya ibiciri bajyanemo, kuko isanzwe ifite abandi basirikare benshi cyane nk'imboye z'intambara. Nyirago mu masezerano aheruka habaye no kuganira ku kijyanye no guhererekanya imboye z'intambara abagiye bafatwa ku rugamba, nyamara ntibyigeze bikorwa. Ibyagiye bigiye bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko
basirikare nyuma y'agahinda gakomeye cyane n'amarangamutima n'ikiniga byagaragaraga mu maso yabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ntabwo twakimenya kuko M23 niyo izikiri bubakoreshe, gusa bagaragaye basa naho batishimiye uko boherejwe kuri ubu butaka, ariko nta mahitamo bafite, ndetse Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda abakora ibi ngibi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi we bikaza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko abasirikare be basa n'abateye ubutaka bw'ikindi gihugu, ibintu nabyo bishobora kuzafatwa nk'ibyaha bikomeye cyane, aho perezida w'u Burundi abo bayoborana igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamubwira neza ko yari akwiye gucyura abasirikare, nyamara yakomeje kwinangira ku bw'inyungu akura kuri ubu butaka, by'umwihariko ibyo ahabwa na mugenzi we uyoboye igihugu cya Kongo. Bitunguranye M23 nyuma yo kurekura ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice birimo nka Prenedor, Ruzizi, Kabunambo, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi, iza gufata umwanzuro wo kuba ivuye muri ibice bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo igitutu cya Amerika kugira ngo hubarizwe amasezerano ya Washington. Ubu ikigezweho nuko M23 benshi bangiye guterwa ubwoba bukomeye cyane n'ibitero bikomeye cyane, bivugwa neza ko ari ibitero bishobora kwerekeza i Kinshasa mu gihe gito. Ikibuga cy'indege cya Karehe gisanzwe gikontororwa na M23 ngira ngo murakizi, ni ikibuga cy'indege kiri mu birometero bitari byinshi cyane uturutse mu mujyi wa Bukavu. M23 iri kuhategurira ibintu bisa naho bidasanzwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. M23 ifite indege bivugwa neza ko ari zo mu bwoko bwa Apache zigera kuri 2 zagaragaye kuri kibuga cy'indege. Izi ni indege z'intambara karabutaka kandi ni indege zigendamo abasirikare, kandi ifite drone bivugwa neza ko harimo n'izo mu bwoko bwa Super Drone CH4 ndetse na Kamikaze, drone ziremereye cyane, ndetse bivugwa neza ko arizo ziri gutegura ibitero bikomeye cyane byerekeza i Kinshasa. Benshi bamaze gushimangira neza ko M23 kuva muri ibi bice ibyo biteye inkeke Tshisekedi kurusha uko yari kubigumamo nk'uko biri kugenda abigaragara. N'amakuru agaragaza neza ko ikibuga cy'indege cya Karehe ubu tuvugana kiri gutegurirwaho ibintu bitigeze bibaho, ndetse ibintu bikomeye cyane. M23 irisanzuye, ifite ibice bitandukanye ahangaha za Karehe ndetse n'inkengero zaho, by'umwihariko ifite ibikoresho ndetse ifite n'ibindi byose biyemerera kuba yategura ibi bitera. Abasirikare ni benshi cyane, abiganjemo abo mu ishami rikoresha drone ndetse n'abakontorora ibirere, aba nibo bari kubarizwa muri bice bya Karemi, ndetse biragaragara neza ko M23 ibyo gutegura bishobora kuza kuba imeruka kuri Tshisekedi. Binyuze mu itangazo rikomeye cyane Alliance Fleuve Congo yamaze gushyira hanze, ubwo ndavuga AFC M23 yagaragaje neza ko kuva muri ibi bice yabivuyemo ku bushake, ndetse iza kunenga wazarino n'ingabo za leta ya Kongo ziri kwishima ziserebura zivuga neza ko ngo zatsinze urugamba. M23 yongera kubereka neza ko isaha ku isaha bitatwara n'amasaha 5 kugira ngo yongere kuba kukumbi bakure muri bice, ariko yerekana neza ko ibi bice bitayiraje inshinga, ndetse ko hari igikomeye cyane kigiye gukorwa, acyo benshi bamaze kugaragaza neza ko ari ibitero bikomeye cyane bigomba kunyura za Kisangani, ibindi bikanyura za Warikare, ibindi bikaza kugenda bikoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, maze ngo bakegera Kinshasa aho bagomba kugurutsa amadrone, maze Tshisekedi akota kuri uyu muriro, nyuma yuko bivugwa neza ko yagiye agambana ku buryo bukomeye cyane M23 ngize kuba yava muri ibi bice. Ni inkuru rero zigaragaza neza ko ibitero biri gutegurwa, ari nako abasirikare benshi cyane bari kunyuranyuranamo muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hafi n'umujyi wa Bukavu. Ibice bitandukanye M23 yimukiyemo ikaza kurekura, biriya nakubwiye haruguru bisa nkaho byamaze gushyiramo amadefense akomeye cyane. M23 kandi ntabwo yagiye mu bice bya kure cyane nk'uko bigaragara, ahubwo iri hafi rimera kontrola muvoma izo arizo zose ziri gukorwa n'aba basirikare bamaze kwigabiza ibice yavuyemo. M23 kandi benshi bamaze kuvuga neza ko hari intwaro isa naho yari yaramaze guhisha iki gisirikare cya leta ya Kongo, yatangiye gutegura, ndetse aho bivugwa neza ko ibijyanye n'ikirere ingabo za leta ya Kongo zamaze kunegekara bitewe n'amadrone ndetse n'izindi ndege zagiye zihanurwa, ubwo M23 yari ifite iki kibaya cya Prenedor, Ruzizi, ndetse cyagiye kigabwaho ibitero bikomeye cyane. Amadrone y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'indi ndege ndetse na Sukhoi 25 ibi byagiye
byagiye biraswa mwagiye mubibona. Ibi rero biragaragara neza ko mu 23 nayo ari tani yayo kugira ngo ya advancing itanga isomo rikomeye cyane, maze dore ko yamaze kugaragaza neza ko ibi bice yarekuye bitari kamara kurusha ibitendo bitandukanye igiye gukora. Inzira benshi baremeza neza ko ifunguye gukoma 23 na mbere yuko iva muri ibi bice bisa nkaho yari ifite umugambi wo kugaba ibi bitero, ndetse byagiye bigaragarira mu basirikare bayo bagiye bumvikana bahanganye na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho izi za teritwari za Karemi ndetse n'ahandi 23 yagiye yigarurira uduce ndetse n'imijyi mito mito kugira ngo ize kuyifasha kuba yakora déplacement y'ibikoresho ndetse n'ibindi nyenerwa, ubwo abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo babaga bamaze gutorongera bavuye muri ibi bice. Ni inkuru igaragaza neza ko 23 nta mikino ndetse ingamba ikizirimo, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kujya muri danje ikomeye cyane. 23 kugumana Uvira n'inkengero zayo byari ingenzi, ariko yamaze kugaragaza neza ko bitari strategique n'ubundi uretse kuyahanganaga n'abarundi hariya, ndetse ikaza kugenda iburizamo ibitero by'abarundi, dore ko n'abasirikare b'u Burundi bahapfiriye ari benshi kugeza ubu. 23 yagaragaje neza ko target ari Kinshasa ishobora kuza kwakira umuriro w'ibibombe biremereye cyane bituruka ku ntare za Sarambwe mu masaha make cyane, kuko drone zirimo iza super drone izi nizo zanateye ubwoba, kuko bigaragara neza ko abasirikare ba 23 bari tayari kuzigurutsa ndetse bakaza kugenda abatanga isomo rikomeye cyane hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru rero zigaragaza neza ko ibice 23 yavuyemo bisa naho bitarimo umutekano ku baturage. Haragaragara abazarendo bazenguruka basa naho baserebura babyina intsinzi kugeza na n'ubu, kandi baragaragara barasa mu kirere. Bivugwa neza ko benshi bemeza neza ko baba bamaze no gusinda, abaturage ntabwo bishimye ikigaragara, ndetse ibi bice hafi ya byose biragaragaramo urugomo rw'abazarendo, aho bari kugaragara cyane bahanganye n'abaturage muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko nta kubana n'abaturage kuzima gushobora gushoboka ahantu, niba abaturage nabo baramaze kugaragara neza nkaho harimo abafite intwaro. Kugeza kuri ubu benshi baribaza izi ntwaro aho zavuye, benshi bakongera kwibaza niba atari bamwe mu basirikare ba 23 basigaye hano mu buryo bw'ibanga. Abaturage ku munsi w'ejo bagaragaye barasana na wazarendo, n'uyu munsi mu nsisiro zitandukanye yongeye kumvikana amasasu menshi cyane, ikigaragaza neza ko abaturage harimo abamaze kwibikaho intwaro kugira ngo bajye bahangana na wazarendo zije kubasahura. Ibizagaragaza umutekano muke ushobora kuranga ibi bice nyuma y'uko 23 yavuye, maze izi ngabo za leta ya Kongo wazarendo n'abarundi bakaza kuhataka nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru iteye ubwoba mu mvura nyinshi cyane abasoda b'u Burundi bongeye gutemagurwa. Abasoda b'u Burundi bongeye gura n'uruva gusenya mu ishyamba rya Mikenke. Ese bigenze bite? Amadubu noneho ko yariye Karungu biraza kugira gute? Benshi batima 23 yarababeshyira bakinisha, ibakina mu bitekerezo, ibakina n'ubwonko bwabo, maze yerekana ko igiye nyamara hari abasirikare yasize muri ibice bya Mikenke, by'umwihariko muri iri cyama ngo bafite defense zikomeye cyane. Ibi ntitwabihamya, ahubwo benshi bemeza neza ko ari urwitwazo, kuko amadubu ngo yakoze ibintu bikomeye cyane muri iri shyamba rya Mikenke. Nyimvuga amadubu mve ingabo za twirwaneho, ingabo zigerageza kugenda zihangana, dore ko zifite umugambi umwe na 23 kuko bose barwanira uburenganzira bwabo ndetse no kwishyira bakizana, bakagira gakondo yabo batirirwa bameneshwa baraswa umunsi ku munsi. Amadubu akoze ikintu kidasanzwe, ateza mbushi igisirikare cy'abarundi cyanyuraga muri iri shyamba rya Mikenke mu mvura nyinshi cyane yakomeje kugenda ihagwa amasasu yavuze, ariko abaturage bumvaga ibiturika bisa nkaho ari kure bitewe n'imvura yagwaga. Ariko byagaragaye neza ko iyi patrouille y'abasirikare benshi cyane b'abarundi bashakaga gushinga ibirindiro bikomeye cyane nabo ngo muri iri shyamba, dore ko ari na rinini cyane, biza kurangira batezwa mbushi ikomeye cyane. Ubu tuvugana hagaragaye imitwe y'abasirikare b'abarundi, dore ko n'ibirango byari biri ku mpuzankano cyangwa se uniforme bari bambaye. Ibintu benshi
cyane bamaze kuvuga neza ko bitaza kuba byoroha cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi zumvaga neza ko M23 batinye amaze kuva mu bice byose maze bumva ko amadubu ntacyo aza kubakoraho cya danje nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi agaragaza neza ko aya madubu yatanze isomo rikomeye cyane ku rugamba ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya Twirwaneho ahubwo imbaraga gifite zidasanzwe kuko gikomeje gutungura aba benshi batekerezaga neza ko kidashobora kuba cyakora imipangu nk'iyi. Urugamba rusa naho ahubwo rutangiye bundi bushya kuko amadubu akomeje gukubita atababarira. Iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho gihura n'uruva gusenya abarundi bose. Nakubwira kuri ubu ngubu iki gisirikare cy'u Burundi noneho gitangiye kwicwa na Twirwaneho biraza kurangira bite ko M23 ariyo yari yarabazengereje bikaba byararangiye yiviriye muri ibi bice, nubwo benshi bakomeje gushimangira neza ko itagiye kure ndetse no mwiri shyamba bafite ibirindiro ariyo mpamvu iri gukorana na Twirwaneho, ariko bakabivuga bagendeye ku mbaraga babonye Twirwaneho ifite nta gihamya kindi kuko bisa nkaho M23 yagiye traininga bamwe mu basirikare ba Twirwaneho kugira ngo bakomeze kugenda basenyera umugozi umwe barebe nuko bahangana n'iyi leta ya Tshisekedi yakamije kubarimbura ndetse ikabatsemba. Ni ibintu rero bitoroshye cyane. Ubu tuvugana haravugwa urupfu rw'abasirikare b'u Burundi dore ko bapfuye ari benshi cyane mu mvura nyinshi cyane ntibigeze babona nuko bahabwa ramforo yagombaga kuza kubatabara. Kuza rero ukagwa muri iri shyamba harimo abahafite ibirindiro bakwiteguye bisa naho buhuye n'uruva gusenya. Ikindi benshi bakomeje kugarukaho baremeza neza ko Twirwaneho ifite ubutasi budasanzwe butandukanye nubwo yari isanzwe ifite, dore ko igisa naho ari ubutasi yari inyuma cyane. Kuri ubu yemezwa neza ko amadubu afite ubutasi bukomeye cyane bugomeza kugenda bubaha amakuru ndetse bukabemeza neza ko igisirikare cy'Abarundi bagombaga guca muri iyi nzira. Amakuru yari yamaze gukururwa ndetse Abarundi baza guhura n'uruva gusenya rero bahagera bananiwe ndetse bivugwa neza ko n'imvura yari nyinshi cyane. Amadubu yari yaryamiye amajanja suku bacucuma yiva inyuma, ibyateje ikibazo gikomeye cyane na n'ubu Bujumbura aho bari kwibaza ikibakubise ndetse basobanura neza ko M23 ngo ntaho yagiye ndetse iracyahari bitewe nuko bakubiswe izakabwana. Abasirikare benshi bacuye imitwe. Muri uyu muhanda hagaragaye imyenda y'abasirikare b'Abarundi n'ibice by'imibiri yabo. Kurasana byagezaho bifata urundi rwego, abagerageje kwirukanka bagafatwa bagaterwa ibyuma nk'uko byagaragaye neza ko iyi mirwano yari irimo abakomando benshi cyane ku mpande zombi, ariko biza kurangira n'ubundi igisoda cy'u Burundi bitakigendekeye neza ngayo nguko Abarundi bararira ayo kwarika ndetse bisa nkaho batangiye kugira igihunga gikomeye cyane cyo gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko byagaragaye neza ko bari gukubitwa izakabwana ndetse badashobora guhangana na Twirwaneho. Imisozi miremire yose biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu umutekano ari wose. Amadubu yakomeje kugenda abungabunga igihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyumvaga neza ko M23 kimara kuva muri ibice bazahita badivansinga maze ngo nizi ngabo za Twirwaneho zigakora withdraw bakazirukankaho bazirasa amasasu yo mu bitugu zihunga maze ngo ibice bakabyigarurira. Nyamara siko bimeze, biragaragara neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nyamara gishobora kuza gutungurwa na Twirwaneho iri kugikoramo akazi bakuramo bamwe mu bakomeye nk'uko itangiye kubikora mu Barundi kugeza kuri ubu. Ni ibintu bisa naho biteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana drone ibihumbi n'ibihumbi, drone zateguwe noneho Minembwe irarimburwa. None se ko M23 itakiri muri ibice ngo ibe yatabara MRDP Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge ziraza kubigenza bite? Drone zatangiye kumisha urufaya mu kibaya muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Sange na Kabunambo. Hari n'abawazarendo ziyiciye ubwabo ku mpanuka, dore ko bivugwa neza ko izi drone zisa naho ziri gukukumba ngo abasirikare ba M23 basigaye muri ibi bice. Nyamara nta mubare w'abasirikare ba M23 bari muri ibi bice, ahubwo abaturage niba bari kubigenderamo n'amasasu menshi cyane amarokete ararekurwa. Bisa naho hari ubwiyahuzi iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora, ariko byagaragaye neza ko bari kototera Minembwe ndetse na Mikenke. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha imbaraga azumurengera mu bice bari kwerekezamo nk'uko byamaze kugaragara
kugaragazwa aho abasirikare bari gukoresha kajugujugu ndetse n'amadrone y'intambara bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Benshi baribaza bati ni gute izi ngabo ziri gukora ibitero bikomeye cyane zananiwe gukora mu gihe hari ingabo za M23 muri ibice, none bakaba bari kuharekura ya makompura ndetse n'ibisasu biremereye cyane, harimo ingabo zabo nkeya ndetse harimo n'abaturage basanzwe batuye muri ibice, mu gihe ingabo za M23 zo zamaze kuva muri ibice bya Sange ndetse Ruvunge ndetse n'ibice bitandukanye bya Kabunambo ndetse na Butarure. Aha hose M23 yaraharekuye, ariko bisa nkaho bari kuharimbura nkaho hatazongera guturwa. Ni kajugujugu nyinshi cyane, bivugwa neza ko inyinshi ziri muri supervision ngo barebe niba nta basirikare ba M23 basigaye muri ibice, ariko nanone benshi bakomeje kubaho urw'amenyo kuko batangiye kurasa intare za Sarambwe zaragiye. M23 benshi bavuga neza ko muri ibice yari ifite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere ndetse ifite n'amasysteme ahangana n'aya madrone, akaba ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kwegera zigashya ndetse n'amadrone menshi cyane yagiye ahanurwa muri ubu buryo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu ngo bari gutsinda, mu gihe birengagije neza ko bari gutsinda ntawe bari kurwana nawe, kuko M23 muri ibice yamaze kuhava, uretse abaturage bari kwijujuta ndetse bagahangana ku buryo bukomeye cyane, nuko izi ngabo zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye ntacyo zitayeho. Ni ibitero bigaragara ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bari kwinezeza kugira ngo berekane ko nabo bakoze akazi gakomeye cyane, maze M23 bakayirukana. Nyamara benshi baragaragaza neza ko ibi ngibi bisa naho ari ugusesuragura ibi bikoresho byabo, kuko isaha n'isaha bashobora kongera kwakira M23 mu muriro udasanzwe. Na M23 benshi bemeza neza ko yari ifite systeme zitandukanye kandi zikomeye, kuko ntabwo izi ngabo za leta ya Kongo zigeze zitinyuka kurasa, n'igihe zabigeragezaga izi ndege zarahanurwaga. Gusa benshi giteye ubwoba bari kwibaza ku mibereho y'abanyamurenge. Benshi bavuga neza ko kuri ubu ngubu bishobora kuba igiye kuba amateka, kuko ibi bice byagiye byibasirwa na drone, bikibasirwa n'ibitero binyuze ku butaka. Abanyamurenge bagataka ko wazarendo ziza kubibira inka, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zageragezaga kugenda zirwana ndetse zigahangana nabo, ndetse na M23 yabaga iri hafi aho mu bice bya Puezero n'ahandi werekeza ku Munara, umuhanda wa Mikenke mu ishyamba. Aho hose M23 yageragezaga kubarindira umutekano. Kuri ubu rero bisa nkaho ubuzima bwabo buri mu kangaratete, aho amahanga asa naho yamaze kubasheta neza neza. Nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga. Kugeza kuri ubu ibintu byamaze guhenda. Minembwe na Mikenke mu bice bitemwa abanyamurenge bisa nkaho bashaka kubica, ndetse urupfu rubi cyane. Ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 hafi ibihumbi 65 by'amanyarwanda. Ibi rero bikagaragaza neza ko ari ubuzima buke busa naho buri gukendera. Ibindi bikoresho by'ibanze yabisabune n'ibindi byikubye inshuro hafi 15. Ubu abaturage batemwa bira bice, uretse n'inzara, benshi bemeza neza ko bashaka kubica urupfu rubi cyane. Amabariyeri yarera kuweho na M23 ubu yamaze gusubizwaho, ndetse asubizwaho ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage batuye muri bice batemerewe kujya guhahira mu masantere ndetse no mu bice bitandukanye basanzwe bakuramo ibyo kurya. Ni agahinda gakomeye cyane, aho ubona aba bakecuru basa naho bihebye, ndetse benshi cyane bongeye gushimangira neza ko isi nta mpuhwe igira. Niba amahanga ari kurebera ibi biri gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, ndetse bakaba basa naho bari kubigiramo uruhare, maze ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zigakomeza gucunaguza ubu bwoko bwo mu misozi miremire. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo burya akawa mugani ngo intambara utazatsinda uyirwana uko ubonye. Benshi bakomeza gushimangira neza ko nubwo byagenda gute iyi ntambara itazatsindwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'impamvu muzi, kuko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo byonyine benshi berekana neza ko uburyo bari kurasa bakoresheje amadrone ndetse n'indege z'intambara, bakoresheje n'ibindi bitwaro biremereye, kandi bari kurasa ibyo twakita ko ari ubusa mu bice M23 yamaze kuvamo. Biragaragaza uburyo bw'imirwanire yabo buri disorudere, ndetse aho benshi bemeza neza ko kuba batsinda M23 n'ubundi byamaze kwigaragaza neza ko bigoye. M23 turabibutsa ko itari kure cyane, ndetse ibi byose iri kubirebera mu bice by'imisozi, aho yamaze kwerekeza mu mihanda isa n'yerekeza Kamanyora, ariko haracyari urugendo runini cyane, kuko M23 nubwo yavuye muri bice ntabwo yabirekuye 100%. Nubwo hari binini yarekuye, izi ngabo ziri kwidagaduriramo
barimo abawazalendo bazenguruka bavuza amafirimbi bavuga neza ko batsinze, bagenda barasa mu kirere, basinze ibintu birakomeye muri ibi bice bya Purene ndetse n'ibice bihakikije. Ibisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyishimiye iyi ntsinzi. Mu by'ukuri bavuga neza ko bagezeho, nyamara bigaragara neza ko ari intsinzi bagezeho batavunikiye. Birasa nkaho abasirikare rwose b'igisirikare cya leta ya Kongo na wazalendo bakomeje kugenda babyina intsinzi nyine, mu gihe M23 nayo aho iherereye isa naho yamaze kwitegura urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane, ibice bitandukanye harumvikanamo ibiturika ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda nabo bagira amakenga y'uko M23 ishobora kubagarukana ndetse ikaba yabasubirana inyuma ku mbaraga zidasanzwe, aho berekana neza ko hari n'ibice bishya yatangiye kwa divansingamo, nanone bagifite akazi gakomeye cyane ko guhangana ndetse no gukora muri ibi bice. Ni amakuru aturuka mu bice bitandukanye AFC M23 yamaze gusohokamo ubu tuvugana: Kabunambo, Sange n'ibindi bice bitandukanye, Ruvunge, ibice nka Remera, ibice byinshi cyane muri Plaine de Ruzizi n'ahandi hose. Igisirikare cya AFC M23 cyamaze gukuramo ibirindiro ndetse cyakuyemo n'ibikoresho byabo byose. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana abaturage batuye muri ibice barakaye cyane nyuma y'uko M23 itegetswe kuhava bitewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo imirwano yimuriwe mu baturage ndetse bisa nkaho harimo n'abaturage bafite imbunda ntoya nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Ese ni M23 cyangwa n'abaturage? Byamaze kugaragara neza ko abaturage bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse bamaze kugenda bazinduka bagaragaza ubushake bwo kuba bereka iki gisirikare cya leta ya Kongo ko batakifuza ndetse bifuza M23 mu mirwano ikomeye cyane irimo n'intwaro gakondo. Abasirikare bari muri ibi bice bari kwicwa uburyo bukomeye cyane, bari kurasana n'abaturage. Abaturage bafite imbunda, benshi baribaza aho zavuye. M23 ishobora kuza gushinjwa guha abaturage imbunda. Ibi ariko biragaragazwa nuko abaturage aribo bari guhangana n'iki gisirikare cya wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo batibagiwe n'abarundi. Amakuru avuga neza ko abasirikare ba wazalendo bamaze kugwa muri ibi bice ari benshi cyane bitewe nuko abaturage bafite ikivunge, bafite imihoro, bafite n'izindi ntwaro gakondo, bafite n'imbunda, barimo bahangana n'abaturage, bahangana nyine n'iki gisirikare. Biravugwa neza ko abaturage nabo imirambo yabo yuzuye muri ibi bice, ariko kandi bikagaragara neza ko bitewe nuko abaturage ari benshi cyane ndetse bisa naho bari gusenyera umugozi umwe, byagoye izi ngabo ndetse ziri gupfa ari nyinshi ku rwego rwo hejuru. Ni induru ziri kuvuga mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Plaine abaturage barakaye cyane. Abaturage kandi baratera amabuye abasirikare, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare batangiye gusubira inyuma bitewe nuko kurasa aba baturage binagoye bitewe nuko n'ikivunge. Barimo barazenguruka ibice birimo abasirikare, dore ko abasirikare bataragira muri ibi bice ari benshi cyane nkuko biri kugenda abigaragara. N'amakuru agaragaza neza ko abaturage barakaye cyane, batishimiye na gatoya ibyo igisirikare cya leta ya Kongo kiba gikora mu bice bitandukanye. M23 kimara kuhava, abaturage bagerageje kugenda bayikurikira, abandi bagaragaza neza ko M23 yari ikwiye kubiguma muri ibi bice, ariko ntabwo byakunze. Icyatumye barakara bose birara mu basirikare. Ibintu birakomeye, intambara y'abasirikare n'abaturage iraza guhoshwa nandi ko abaturage nabo ari benshi cyane ndetse bafite n'intwaro, aho benshi batangiye guhibisa neza ko harimo na M23 yari yacuze uyu mugambi wo kwica abasirikare, dore ko banapfuye ari benshi. Ni inkuru zigaragaza neza ko ibiri kubera muri iki kibaya cya Ruzizi ndetse cyangwa Rusizi, bitewe nuko buri wese ahita bisa nkaho hari ibintu biteye ubwoba. Ni amaherere M23 kimara kuva muri bica, abaturage barebye kuyimuka bayikurikira, bisa nkaho bibagoye. Bahita bigira inama yo gushyira hamwe abafite imihoro, abafite intwaro gakondo, abafite iki. Ibi byose biraza kugenda bigaruka kuri aba abaturage, ndetse benshi bavuga neza ko izo wazalendo zishobora kuza kubareka maze bamara guhosha iyi mirwano zikaza kubiraramo zikabavuzamo amasasu. Ariko benshi bagashimangira neza ko ubwo abaturage bamaze kugenda bafata imbunda, ahubwo hano hagiye kuba imirwano ikomeye cyane y'abaturage n'izi ngabo, aho bizagorana kugira ngo habe hagaruka umutekano. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika biraza kwishyirwa ku mutwe, kuko bisa naho wenda kuyihana cyangwa ngo ayifatire ibihano, ariko imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu irakomeza kugenda izamura, iboostinga izi
izi event zikomeye cyane ziri kubera muri ibi bice nk'uko biri kugenda bigaragara. Abaturage benshi cyane bafite urusaku rwinshi cyane, harumvikana imbunda ntoya muri ibi bice, ibisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babonye akazi gakomeye cyane, bisa naho bitandukanye nuko barwanaga n'igisirikare cya M23. Abaturage mu masantere menshi cyane mu baragenda mu muhanda ariko bikarangira batemye abasirikare bakabarasa, hakaza abandi baturage nabo bafite imbunda bukurasana. Ibintu birakomeye kandi abasirikare kuko bo baba bagaragara bisa nkaho birohorohera aba baturage gukomeza guhangana nabo, mu gihe aba basirikare bari gutungurwa hashira umwanya bakongera bagatungurwa n'amasasu. Bivugwa neza ko ari imbunda zifitwe n'abaturage. M23 bivugwa neza ko yavuye muri ibi bice, nubwo benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa batangiye kuvuga neza ko ari M23 yamaze kuba ijya mu baturage, gusa nta kibigaragaza ndetse kibyemeza, ahubwo haravugwa impfu nyinshi cyane, abaturage barapfa, abasirikare bagapfa, ibintu bisa naho bikomeye cyane. Ibi byose kandi biraza kugaruka kuri leta y'u Burundi, nayo yakomeje kugenda yenterevena muri intambara ku buryo bukomeye cyane, aho yakomeje kugenda nayo iza muri ibice abasirikare ba M23 bavuyemo, ikifatikanya n'izi ngabo za Wazalendo ndetse n'abasirikare b'izi ngabo za leta ya Kongo. Abaturage ni benshi cyane mu mihanda no mu dusantere, bisa nkaho bitari buze koroha mu gihe abasirikare ba M23 nabo bamaze kugenda bazinga ibikapu nk'uko byagaragaye, ariko nabo bakaba batari kure cyane kuko batangiye kugenda bafungira aho bageze, ndetse bakaba basa naho batangiye kugenda bashyira defense zikomeye kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose haza kuvamo izi mbogamizi babe bagaruka mu bice byabo. Ariko nanone hari inkuru zivuga neza ko ibi bice bishobora kuba M23 nta gahunda yo kubigarukamo ifite, ahubwo ari ukureka igisa nkaho kigiye kuba ku butaka bwa Kongo, aho bivugwa neza ko Tshisekedi atazemererwa kongera kwiyamamaza indi manda ndetse no guhindura itegeko nshinga, kandi ibi byose biri bugufi ariho hazaba igikomeye cyane kimeze nka kudeta, ndetse Tshisekedi asa naho ari gushukwa ndetse bivugwa neza ko ari kugambanirwa ku buryo bukomeye cyane.